أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلوا من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Seperti biasanya kami atas nama pengurus Masjid Baitur Rahman akan menyampaikan beberapa informasi antara lain laporan keuangan Masjid Baitur Rahman dan renovasi Masjid Baitur Rahman periode tanggal 11 sampai tanggal 17 Februari tahun 2023. Untuk Masjid Baitur Rahman saldo awal Rp8.008.086. Penerimaan infak Jumat lalu Rp5.304.000. Jumlah uang kas Rp13.312.086. Untuk kegiatan pengeluaran untuk kegiatan pengajian dan peribadatan sebesar Rp4.450.000. Untuk kebersihan Rp5.000. Bantuan untuk amal kematian Rp170.000. Rapat untuk Masjid Baitur Rahman Rp5.000. Pembelian bukuan dari ke MBR sebesar Rp4.350.000. Pengeluaran sebesar Rp9.970.000.
Saldo akhir kas Masjid Baitur Rahman sebesar Rp3.342.086. Selanjutnya laporan keuangan renovasi Masjid Baitur Rahman tanggal 11 sampai 17 Februari 2003 sebagai berikut. Saldo awal 11 Februari Rp65.553.073. Penerimaan melalui BSI atas nama Heru Murti sebesar Rp150, atas nama Yeni Kosmiati Rp350, atas nama Selamat Wahyudi Rp100, hamba Allah Rp100.000. Dan pembalian ke kas PT Cash Rp168.000, pemilihan buku ke rekening 491.26.016.500. Koreksi saldo bank Rp2.301.790. Pemindahan buku ke kas renovasi Rp4.350.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp39.606.292. Uang kas menjadi Rp99.365.365. Adapun pengeluaran untuk upah tukang Rp20.850. Bantuan untuk penjaga malam Januari Februari Rp7.500.000. Pembelian batu split Rp1.400.000. Pembelian pipa elbow Rp79.000. Pembelian material bangunan terdiri semen, besi dan alat pembantu lain sebesar Rp21.105.000. Pembelian pipa paralon dan sok Rp4.307.000. Administrasi bank Rp6.500. Pembelian batu bata sebanyak Rp5.002.450.000. Pengeluaran Rp51.077.500. Saldo akhir kas sebesar Rp47.381.865. Selanjutnya pagi ini kita telah menerima infak atas nama Wiwi Suswati Rp100.000, PT Global Remit Rp10.250.000, dari Muhammad Nafis Khotri Rp1.000.000, PT Indonesiaku Rp100.000, dan Herven Suryati Rp100.000, dan terakhir atas nama Bapak Mohon Sodik Rp500.000 dan atas nama Bapak M. Najib Rp500.000. Demikianlah laporan keuangan Masjid Baitur Rahman dan Renovasi Masjid Rahman sampai dengan tanggal 17 Februari tahun 2023. Terima kasih atas infak dan sedekahnya. Semoga bapak-bapak telah berinfak sedekah dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit segera sembuhkan, bagi yang telah wafat ditempatkan di tempat yang layak insyaallah dan terima amal ibadahnya. Untuk itu marilah kita membacakan umul kitab untuk mendoakan bapak-bapak telah berinfak dan bersedekah untuk Masjid Rahman. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar lagi kita akan melaksanakan salat ibadah Jumat. Untuk itu marilah kita merapatkan demi saf yang masih kosong yang di tengah-tengah masjid kita ini. Adapun yang bertindak selaku khatib dan imam salat Jumat pada siang ini adalah Bapak Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Alhamdulillah beliau tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya. Demikianlah wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة
وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، أو في رواية أخرى أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak sedetik pun, tidak sejenak pun berlalu dari hidup kita kecuali berlalu dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, juru penyelamat kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan segala kekurangan dan kekhilafan yang kita lakukan mendapatkan kelak syafaatnya yaumal qiyamati, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang menjadi saksi disyariatkannya ibadah tertinggi dan termulia dalam agama yang kita yakini, yakni ibadah salat. Maka dalam khutbah kali ini izinkan khatib untuk menyampaikan beberapa keistimewaan dan kekhususan dari ibadah salat. Semoga dengan khutbah ini menambah semangat, menambah kualitas ibadah salat kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan di langit dan tanpa perantara malaikat Jibril. Ibadah puasa Allah turunkan ayat melalui malaikat Jibril, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah zakat pun demikian, turun ke bumi dibawa ayatnya oleh malaikat Jibril, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Demikian juga dengan ibadah haji, Allah turunkan ayatnya dibawa oleh malaikat Jibril, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi tidak untuk salat. Allah ingin memberikannya secara langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril, sehingga Allah pun perintahkan malaikat Jibril menjemput kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj demi menjemput perintah ibadah salat. Salat satu-satunya perintah ibadah yang ditunaikan, dilaksanakan di langit. Yang kedua, salat merupakan ibadah pertama, bahkan tidak hanya pertama, menentukan.
saat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi as-salah." Yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat adalah salat. Fa idza saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika bagus salatnya, ia menentukan baik buruk yang lain. Sungguh telah bahagia dan sukseslah orang tersebut. Wa idza fasadat, tapi jika salatnya buruk, ditinggalkan, tidak serius dilaksanakan, faqad khaba wa khasir, sungguh telah menyesal dan merugilah orang tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, artinya apa? Andaikan kita punya ibadah yang lain, sedekah, silaturahim, tetapi salat kita salat yang tidak maksimal, bahkan ditinggalkan, maka perlu kita ketahui bersama, sebesar apapun ibadah itu, sebanyak apapun sedekah yang kita pernah keluarkan, andai kata seluruh ibadah itu diterima dan dicatat sebagai pahala di sisi Allah, tidak akan sanggup membayar satu salat yang ditinggalkan secara sengaja. Sekali lagi, ibadah ini menentukan baik buruknya ibadah yang lain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat juga merupakan satu-satunya ibadah yang akan melindungi anggota tubuhnya yang digunakan untuk sujud kepada Allah dari api neraka. Maksudnya, jika ada seorang muslim yang memiliki dosa, kemudian dia harus membersihkan itu dengan harus merasakan api neraka, maka seluruh anggota tubuhnya akan dilahap oleh api neraka, kecuali 7 anggota yang pernah digunakan sujud kepada Allah, yaitu bagian kening, 2 telapak tangan, 2 lututnya, dan 2 tulang ujung jari jemarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula ibna adami illa athar as-sujud." Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'kulun naru ibna adam illa athar as-sujud. Hari kiamat kelak atau di neraka nantinya, neraka akan melahap seluruh tubuh manusia yang masuk ke dalamnya, kecuali anggota tubuh yang pernah digunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anggota itu akan terlindungi, bahkan menjadi tanda untuk malaikat kelaknya untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat merupakan ibadah yang diperintahkan 5 kali sehari. Kepada siapa? Kepada siapapun selama akalnya masih berfungsi. Sekali lagi, salat ibadah yang diwajibkan 5 kali sehari kepada siapapun yang akalnya masih berfungsi. Apakah dia dalam kondisi safar ataukah dia muqim, apakah dia seorang kaya ataukah miskin. Berbeda dengan ibadah yang lain. Haji tidak wajib bila tidak mampu. Zakat pun tak wajib jika hartanya tak sampai nisab. Puasa pun bisa ditunda kalau dia sedang sakit ataupun musafir. Berbeda dengan salat. Sakitkah Anda? Musafirkah kita? Miskinkah kita? Allah tidak pernah menggugurkan kewajiban salat. Tak mampu berdiri, Allah wajibkan secara duduk. Tak mampu duduk, Allah wajibkan secara berbaring. Tak mampu berbaring menggerakkan anggota tubuh, salat juga belum gugur, Allah wajibkan untuk menggerakkan mata dalam salat. Satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur dalam kewajiban seorang muslim selama akalnya masih berfungsi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pentingnya salat, tetapi ibadah ini relatif ibadah yang sering diabaikan. Bisa kita buktikan itu. Salat subuh kita tidak seramai salat Idul Fitri. Salat zuhur kita tidak seramai tempat-tempat konser musik.
Kemana mereka ketika Allah panggil untuk menunaikan salat? Diabaikan, dilalaikan. Semoga kita yang hadir di sini diizinkan Allah untuk terus bisa istiqamah menunaikan dengan ikhlas salat yang 5 waktu. Izinkan khatib di akhir khutbah ini untuk menceritakan suatu cerita yang merupakan senyuman terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Kita tahu Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. Di hari Senin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengalami sakit demam beberapa hari telah mewakilkan salat jamaah kepada sahabat Abu Bakar. Dan di hari Senin tepatnya pada salat subuh Rasulullah membuka tirainya dari atas kasurnya melihat para sahabat yang telah memenuhi Masjid Nabawi saat itu. Para sahabat yang sedang sholat dan menjadi makmum dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar suara tirai yang dibuka. Mereka menduga Rasulullah telah sembuh dari sakitnya. Apalagi Rasulullah membuang senyum kepada mereka. Namun tak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup tirai itu dan rupanya itu adalah senyuman terakhir Nabi Muhammad sebagai perpisahan kepada para sahabat. Sahabat yang mengira Rasulullah sembuh hampir membatalkan sholatnya karena kegembiraan yang luar biasa menantikan kesembuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah singkat itu dimaknai oleh Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Apa yang membuat Rasulullah tersenyum dan bahkan itu menjadi senyuman terakhir Nabi Muhammad buat para sahabat. Seakan beliau ingin berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, duhai Tuhanku, Engkau utus aku 23 tahun yang lalu, mereka semua dalam kondisi menyembah patung, menyembah berhala. Hari ini Engkau akan jemput aku, Engkau akan mengambil nyawaku dan kutinggalkan mereka dalam kondisi hanya menyembahmu dan tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun." Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak bisa membuat senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus menjaga salat 5 waktu, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan salawat serta salam rindu kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah melihatnya walau dalam mimpi, dan izinkan kami kelak ya Allah membersamainya di surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami, anak keturunan kami untuk menegakkan salat ya Allah, menegakkan salat yang 5 waktu.
Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa ya khairar raziqin, duhai yang maha memberi rizki, bukakan untuk kami ya Allah dan anak keturunan kami pintu-pintu rizkimu yang halal, yang barakah, yang membawa kebahagiaan untuk kami dunia dan akhirat. Ya Allah, ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Tutup perjalanan hidup kami di dunia ini nantinya ya Allah dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, walli umurana khiyarana wa la tuwalliha syirarana. Anugerahkan bangsa kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang takut hanya kepadamu ya Allah, pemimpin yang sayang kepada kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perjumpakan kami dengan Ramadan ya Allah dalam keadaan sehat lahir batin, dalam keadaan berkecukupan dengan orang-orang yang kami sayangi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر تحيات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.